Kajing puli nakashiti jong Jacob. Kalnong benkong kadkhot iway hadu khatway. Hagi khat arjaj bala sapren. Jacob usyakri ublay bat jong utray Jesu Kris. Uay kublay ko para banged. Tanyaw bakalong kajing kemen gapapaka. Papingat hakano kajing tenju. Tosuthu ba habal tenju kajing nged jong pi. Kane kalapan mi ya kamensim rang ba. Ay ba kamensim rang ba kan janay. Nang mapindop janay haban pura baha. Klem dunay esyu daw no na piu don ka me kajing stan. Ayon pa na ublay. Uba ay kelut. Mat klem benod ikibriu baro. Bad un ay ya u klem pem. Henry uday ban pan na kajing nged kany. Klem artatien ay namar uba artatien ulong kum katnam kabasya pensyat kenting batsya kendan hakal air. Ujaj breu bakum uni namar ba ulong uba arjingmut bat ubam yay ne. Amday ban kemi lenti ban yo ay na utray. Ay ba para bangay ubarit hakajing long jing unsuk men ba ublay kentiu kerdan yu. Bat ubarus pa unsusarong haba penhiar kerdan kendiat yu. Namar ba ubarus pa unsaja kum utiulum. Haba kasngi kami da kajing syit kerang. Kapan terkhong yaw pelang. Kitiulum kitulor. Bat kum ta kajing itanat kalong kum kawa librong no. Hakane kurkom urus pa unsa telor no. Rengkat bagajing be spa jong u. Kaktien jong utray. Kajing puli na gospel kat Markus kalanong kabapra kadukot katway hadu kadlay. Ki Parisi kilawan banyatay niya ban Jesu. Kila kwa ban riam yu. Kumta kila karpad yu ban le ka kampala ban peni kajing menjor blay. Jesu laot jor bat ulaong. Balay kiri menta kiawat ikidak kishin. Ngayatho yapi. Enam ay kum kata kasabot yaki. Wala ino yaki. Wala kiw biyang hakalien. Bat wala led sa siliang kaduriaw. Ka gospel jong try.